Angeke phela sibe sesibaziwe ngusonke nje. Thola ukuthi sonke nje kwaZulu sesiziwe cha. Ake sishayele izandla umsebenzi. Ake sishayele izandla iziwengu zethu ezihamba phambili kwaZulu. Iziwengu ezimbili ezo number 1 ebuwengwini lapha kwaZulu. Ngomsebenzi omkhulu eziwenze izolo. Siphinde shayele izandla ke nje nazo zonke izibotho ezivumile ukuthi zihlohleke ihlohlwa yilezi ziwengu lezi ukuthi ihambe ziyovimbanisa lapha eThekwini zivimbanisa iTheku lonke laphana igijimisa amakwelekwele lawa anuka isihlama anuka isidolobha lapha eThekwini. So ake sishayele izandla ke iziwengu zethu Nkosi yami sitshele ukuthi singomakhanya we are fully behind zona iziwengu zethu esizaziyo futhi esizisupportayo futhi esingafisi ukuthi zibiyeke lobuwengu lobu ngoba siyabudinga nje lobuwengu lobu baso. So lezo wengu ke esokuqala ilesiwengu lesi esungizwe emchunu ungizwe umlando umfoka mchunu awusuka madoda unyanda yemkhonto isiwengu sethu esisifunayo esisithandayo bese kuthi ke isiwengu sesibili kube uphakela umthakathi hayi inqothovu yensizwa igiant madoda into yaphansi kwaNongoma kwamandlakazi awusuka kwashipha intuthu ibuya phesha kwelandle kade iwenguza ko Taiwan kade iwenguza ko Taiwan laphana idavuza ezimbalini bathazela njengedada la kuthiwa akunyathelwa khona biwenguza khona le kodwa ayabona kwaZulu kade zakwethu ayi sinezinye iwengu uyabona. Bese siphinda futhi sishayele izandla iziwengu sethu sentombazane lese kuthiwa uJesita Ntuli uJesita bani Ngobese Dlamini lo sisi lo isiwengu lesi seMarch and March isiwengu sethu sesifazane sishayela izandla naso lesi siwengu lesi siyasithanda nje uyabo siyayithanda nje nganza ukuthi lezi iwengu lezi mayiwenguza nje kanje uyithola kuyo yonke imicimbi uyithola kuyo yonke indawo ziyawenguza kuthiwa yiMarch and March kuvalwa iTheku nazi iwengu zikhona lapho kuthiwa nansi imicimbi yodliwa inyama zeyingcuba zenkomo nazi iwengu zethu isemcimbini zo MC kwezepolitiki ubona ziphephezelisa amabhayi khona laphana namabheshu aqothukile siyayithanda nje lezi iwengu zethu nengabe zibhizi ziyaluzisa isende yonke iSouth Africa lena ziwenguza nje uyabo. So kanyake nje nezibotho ke lezi ke ebeyigcwele laphana ke zihlohlwa yiziwengu zethu lezi sibashayela nje ihlombe emkhulu kakhulu umsebenzi abawenzile ebese sithi dudu kulabo mhlawumbe abagcine belimele la ezibothweni naseziwengwini mhlawumbe belinyazwa amaphoyisa kanjalo izibotho zethu nje nazo siyayithanda izibotho zethu zakwaZulu uyabo ezesilisa nezesifazane sibonile ezesifazane izibotho zethu laphana seyijahwa amaphoyisa kubi yaluyalu kubi ubusantu kuhliphika umsunu khona lapha eThekwini sasho singomakhaya sathi awusuka madoda izibotho zethu izibotho zethu neziwengu zethu uyabona kuthaphuka isende khona lapho sathi yinhle lento singomakhanya siyayisupporta lento uyabo
so qhubekani-ke ngani zakwethu niwenguze nje niwenguze yonke indawo lizoqonda lelizwe kancane kancane lizoqonda lelizwe ngoba sinazi iwengu sinazi izibotho so siphelele nje kwaZulu hlangana Zulu funeka kuyoxoshwa lawa amasimbi enkosi ebekwe ilamalebe ako Nigeria kuthiwa iIgbo lapha ya elokhuzi eEast London funeka iyoxoshwa le nto hlangana impela Zulu sibonga ithuba kade ngiyadakwa